Nopak lang soalong Kongres asonga tumpen tor program mate workers midamai ki padapo phaikoni ni phaitrokarni korkanthi constituency ki parlo nopak lang soalong Kongres asonga tumpen tor program mate workers midamai ki padapo bangso mai longka chitonglo naki Karbi Anglong District Congress Committee amai phu anparta abari minister Khorsing Inti District Mohila Congressman Kanam Ingtipi Kedamtang MLA Kiligalong Hauraghat LA candidate Sanjeev Teron District Youth Congress General Secretary Harmon Singh Inti Korkanthi Mandal Congress President Komal Singnar Saminangso Block Congress President Kot Moronghang Napen Pinangana tum chitakrun Bangso Mailong BJP asong pen Don Kep ahem tunatuk BJP along COC Puthot Congress along Chipa Ogdun Tupen Congress along Kachirap Chitodun Siaphat Jakong Kipidun Lapen alang itu bapan Sanjeev Teron Lapen Abarim Minister Ingti Asam Hari Ding Pensi Deng Kono Bangso Mailong Congress asong along Kido Tipji Lapen Ki claim ki dam ki mesen pen Non ki bangji MSC Ligalong Ongdung Anghoi Kachipa Hai Dun Siana Hai Hui Chithan Jimun Pon Tekelang Jon Pen Monidam Be Karbi Daily News Anti konstituensi angka ini Korkanthi Mandal pen terhadap polling station wise itu situ Purwando dan ini dak Korkanthi Mandal itu hat dan parang so polling station angka ini workers ni patukan so workers ni dalam itu sampai ke parti BJP pen ini donkep ni dudi donkep ni du donkep ni du punya kemas tu dalam itu pilihan income kuri glo dalam itu ora hut pini si decision channel je Kongres tong cepat beruntung pusilang itu cepat beruntung akan itu ta along ningan dua lang sudah cetan lo si pini Karbi yang long kang PC tenangan Karbi yang rat lah yang Karbi yang la BJP ya parti long tembang kolang kia tuntutan ini cuy kiti tunda penangan ini tulang juga jugdo Kebang Jiarni setelah itu kita longgi di penangan BJP beneficial si tuntutan Kongres long cepat beruntung kita longgi si pini ni tentara suamai long lalu jadi tum Kebang Jiarni koson si Homosti wise pa polling station wise itu awareness program di ponji ma koson si itu party workers itu jen rong lom rat man koson si tuhan kepari ponji ma jela sosial kara puthak dan benala sosial kali tuhan kicobai na kicong thu ini tum khidam long lo kasi the high awareness program sira rat han university sira high program positif itu ini so mai di pon ke dangkut mari de BJP tu mason atum ke tentang ason bang itu tentang kumari ini tumbang ke target 16 ini tundo target 16 pen itu ke bang Jiarni emisi election bang ke itu long penitua tema non rat tumta besar lo rat tumta besar lo lasi Kongres tumhan non dan ningit hedo je non Kongres tum jong si Karbi Anglong termas council cari ponpe pulo ke bang Jiarni lan so si rat musim lang rat tumta non ciliring tiba nah sini tumta Rada phanlang ke nitum an ke bor i phan ke nitum dak chisi pon bom lo te ratum ke bang Jiarni reng dog reng ni ke dujia phan sin nitum non matha pon bom Kongres high command ke nitum Kongres party nitum ke bang Jiarni nitum bang ke kan so se itu rat han awareness di pon